Beautiful morning, nizere gukomeje kugira ibihe byiza ukunda kandi ukora kujya TV10 Kaspa the only one done. Rero turi kuwa mbere, we are on 10 things. Nakubwiye ko we be here from Monday to Friday. Tuadori kugira ngo tuguhereze updates, trending news ziba zigezweho ako kanya. Pa kuba uri kuri platform za Radio TV10 ndetse n'iyo uri kuri TV10, updates ziba zikugeraho buri kanya uko ubyifuza. Ariko ndaza guhera kuri Africa Joe, ndaza guhera kuri Africa wakoze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nk'iyo bita Agatunda, akaba harimo iyo bita Rompe, akaba harimo n'iyo bita Agasoda, indirimbo yafatanyije na Okama. Muri no misaka afite indirimbo bita Akanyenga. Uno mutipe rero Africa ndayambwira ko ubu ngubu already yakoze amateka kuba bwa mbere ku ndirimbo ye agize 3M views cyangwa miliyoni eshatu z'abantu barebye indirimbo ye ku rubuga rwa YouTube. Ni Africa ubikoze nyuma yuko indirimbo ye yasohotse ku itariki 11, yasohotse ku itariki 9 z'ukwa 11, ikaba iri no mu ndirimbo zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube, mu ndirimbo zasohotse guhera icyo gihe. Usibye indirimbo ya Y ya The Band no bita Diamond Platnumz, na indirimbo ifite viewership ingana nk'iyo ngiyo, kubera ko hari iya zaba Davis zo no kugira ngo zigire M ni ikibazo muri no miss, habe iya Bruce Melody zo zagize M, ariko izina still na no biracyastruggling na 1M, even iyo afitanye na no bita Harmonize na iracyastruggling na 1M, ariko ukabona ko Africa bose bari hejuru. Rero uvanyemo Africa no bita Okama niwe ubona ko ku ndirimbo yo bita Puchuri nayo igiye kuza 3M, ariko igihari nuko Africa bose abatanze kuza 3M. Big up kuri we kabisa, urabona ko ibintu bimeze neza. Ni Africa, iyo ndirimbo akaba yarayikorewe no bita Nisbeat producer kabisa, niwe wakoze ino ndirimbo bita Agatunda, ikaba yujuje 3M views cyangwa miliyoni eshatu z'abantu bayirebye ku rubuga rwa YouTube. Ariko ndava kuri Africa mpita nigira ku yindi gahunda imeze neza cyane. Rero muri no nama ya Chogam ejo niho hasohotse affiche imeze neza nyuma yuko Empower Music ni recording label y'uwo bita Mr Easy, nyuma yuko hari hashize iminsi tubavuga ko hari itangazo rya Danje bona Visit Rwanda bagiye gusohora. Rero ikintu cyabaye nuko muri no weekend bagiye kutuzanira ibyamamare hano mu gihugu cyacu bikomeye cyane, harimo nko bita Miles all the way from Nigeria, nawe azaba ari Kigali muri no weekend ku wa gatandatu za performinga, azahakorera igitaramo. Haba uwo bita Nest all the way from South Africa. Nest yigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2018, ariko navuga uri kumubona kuri screen zawe, ariko navuga ko igitaramo kiyo kitagenze neza byatari nkuko abantu bakiteguye, ko nubwo banacyamaje cyane. Byari nuko Nest ari buze kuza mu Rwanda, Miles uri kubona kuri screen zawe ari buze kuza mu Rwanda nyuma yo gukora amahit menshi, harimo izo bitazamufasa Diana n'izindi nyinshi n'izindi nyinshi. N'uwo bita Calligraph Jones all the way from Kenya. Calligraph Jones wakoze indirimbo ubona Bruce Melody sawa sawa, akora n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zikundwa bya hatari, nk'iyo bita Rewind yakoranye na Sauti Sol, rero nawe azaba ari Kigali. N'umukobwa rero bita Fev navuga ko ari umwe mu bakobwa bagezweho muri no Kigali, kubera ko yakoze nk'indirimbo zakunzwe n'abantu atari bake, harimo nk'iyo bita Mr Man, iyo bita Obsessed n'indi bita Baby. Rero bana abantu bose kazaba bari Kigali muri no weekend kuri show imwe. Ni show izaba iriho Africa, Okama, no bita Kenisol, no bita Ariel Ways. Stay tuned, stay focused. Izo zari updates zo mu gitondo. Ngenda nzagaruka mu kanya nkwere izindi updates ngomya ku murongo wa TV10 ndetse no kuri platform za Radio TV10. It's Kaspa the only one done. 10 things, big things are going. I'll be back very soon. Ciao.